Ubwansu bw'omuguzi. Nokosemeri kwa ne umwanchumuri andonsi asoberete bune weekend yawe nigendete gutuba weekend yengiye muno anekere ngiri tukira Jumamosi abandi mwagende kanisa abandi muendete kwirubiri kwenda litukuria mambya nandine kinga kindi cyabene kukwana na semese yetu ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabona margoba indunyara kuba muna hintu tukumayina rya twagusangiruri yakete gwikaboniga nyarana namange twakorera ni kurukingo ngo nyecyenze sugusu moja busongo amo na irianyi kuno kubori kwane bunyara gwikaranza ohike inde tobe nahe goikoma elinyera nabo kwenda gutubwatia sensemeri mitandao ensema ya Facebook kutonyora Ndizi TV News wega sensemeri ya YouTube nabo gutonyora Ndizi TV News wega nabo gutotweet @Ndizi TV News wega kerengeli kyaho ni otukerera ntikirenza kireda ikakwethera ase namba iyera saskini ya go karanzo ike obena inche goikoma elio ko ba sensemeri iyo munwa bwimanyiririo nigakorwa Choshu Outer na inje Brighton Makoli. Hekerobono tutugaritia matuko Amayia Ensa chimisano na tano no mogo cha sobo jole bonne ogosi 156 days ucha sobo jole bonne bumwako yiga ni gabarai au banyari bawe sokina kuyakire koko eriko ra osekurigi obamenyi ko bakira chikure chikuruase guruase wodi ya Gesusu oyo kuriye kero ikyo gwetera ase kiama kya UDA Anthony Kirage ni gobona nyarika kubori abamenyi abugwe sokina kumwetia sensemeli iyo bachori obokebwe kiama ikyo anebo manyakante na muchujo erinde ajikoenda gochase ensemeli ende yogwakero chikura chitariki kyando mutinyo gatano gatatu umwako yuga Anthony Kibagendi Anthony Kirage ni ganyarika hote abuna nero anyarkoreta amonjoreri asensemeyo ya Gesusu ibere nyasaye nakorende 2022 ntokwe chikura obere numuri mu ahente nabo andeta abantu baminto ba Gesusu asengencho yechingaki incho nkundo Kirage nintagete kwera naiga mugaso maiso morore tokwana mona enwe asebi oskileto asebi banda bito totware okoibwana okomo 2017 ekeremwa ngete chikura amaina abantu bamintona iranete ngabaira neringambu yamono ase chikura chirina nyorete gekoranchi arengenke kontagete mumbu atesie around yeye una mumbu atesi 2017 abantu baminto igona akire ko basaba no koboko okobeye igona akire ko baboria somboro mumbu atesi asengencho nainde echama yane ya UDA ngore andatore mchujo omotenyokane igotu igorunga genda somo inchi ngende musaba banachikura muba register aba members ba UDA baba kire chikura cha mchujo mwana anchete na nche nimba anchete igona begete obisi ya UDA igari roboro erinde obukorari boito boikerange nsa abantu baminto bona abangina mama mboga abantu ba boda abantu baito byasare bikabike omo president oito William Samoei Ruto na wate birengerevya asemore lakini oika tokore omochori obuya erindo go birengerevya ebikirane
Oyini gakoroku Anthony Ongundi kirage kurwasinsa mechu chagisukirto kuskabosyo nikabone byama bigendete kwirobere nakoso asobo mubwage siasa nekrobita gitimbi tigumaika asiarekandubuna obomo bwasimiro umoja ni igwe byama bitakiri kosoro gosibya rokilie kanga yapo yogoso ile kubwatera n'abakenya bonzi ekarotwandete kwirene ucha sobo cholyo bonne bwomwako yegumuri kwito Innocent Onyango kurwasi county Nairobi otore ni roboti rokubwatia MTP Makasi! MTP Makasi! Kiama kia Maendeleo Democratic Party MDC nigorero giasoyo ruchirwabo ase coalition ya Azimio. Kiama kyo nigwabwabwo kiaralia komwa Samuel Amkoko uburaibwe kiama kyo. Amkoko nigarachie koba umurwaneri bubu governor ase county ya Kakamega. Ebyame binge nigo bigendete kwaliga National Delegates Council kubwatikana na magani yomuliki bwe byama yani Registrar of Political Parties. Inaitwa Ponyochi Kunyobo ambayo ni chairman wa Maendeleo Democratic Party. Tuko hapa kwa sababu ya NDC ya chama cha Maendeleo Democratic Party. Sababu hiyo ili tukuje kitu cha kwanza kujulisha ya kwamba tuko na party leader ambaye ni mgeni ambaye ni Samuel Mkoko. Ya pili tuweze kuweka mawazo yetu pamoja ili tujue ni vipi tutaenda kwa mirengo. I've come in as the new party leader. Obviously the party is well established. Maendeleo Democratic Party was established in 2007 and it has been playing a major role in the political scene of this country. Na tukitoka hapa tunajua Kabana ni nani? Kabana ni nani? Bas. Uchumbe kurwa kitutu chache William Nyambuti na ira libage lyogo saba abage tutu chache kura. Tuata ete vijana tobeka namo toche na alternative solutions. We accept kwamba Jimmy Oru obirega kokonya constituency lakini ngakinere go ikawate yanga atigango tote munda. Ripoti ya Ndizi TV koru Nairobi elietaliane ni Innocent Onyango. Maiga yalibira linene lya kisiasa kwena kiwa sorongo rwagusi anene kromuraiwe kya magyo demrera murodinga akorte taro yago cha sorongo rwagusi ritukuri aramizi nigobono abagaka gusi kyombe kya abagaka gusi Council of Elders banyale bagwe sokya na komoji anene krobaro chibura buru no gosambulia abana siasa bari batatakiri ukwanaroro gusi erombe y'abantu gutembare bagitaso moyogoji na gutaka gusalia musangano yo krobare gucengera barayibande abande bakubagikeli nikobono eturetie y'abagaka gekura no munyakero wabo araka matundra anyarika ko gikeri gente kina bate abune italiye mbuyo mugusi gokore gento bunekyo asate buna barbo bagusimba gucwanjerana ebikorwa bunebyo bigendere asorongora gusi ligero roboti oru asenjera ekubwatia pale Uhuru Park. Mimi Simba nilikuwa huko, baba Raila Mola alikuwa huko, wewe ulikuwa wapi? Nataka tuambie mzuri kwamba wewe kuja polepole. Atasema forward march. About turn. Fire. 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 Murazikia ndaraji okwana ebyoto bikwaro jetigana na birabyo ebyoto bikwaro jetigana na birabyo ekiongozi ebyoto okaniwe. Walilete watu wengi kwa mikutano ila Mheshimiwa Raila alikuwa naye, na viongozi wengine wakipatiwa nafasi walikuwa wanapigiwa kelele. Hiyo ni mtindo mbaya na sio tabia ya Wakisii. Hiyo sio yetu. Na ikiwa inataka kuletwa itakuja kuleta mambo mbaya. Kwa hivyo sisi kama kikundi cha Abagusi Elders Council tumekataa hayo mambo ni mabaya na tumekataa yasiendelee, na tunawauliza wale walikuwa wanapigiwa kelele ni watu wetu wa heshima sana, watu wakubwa, watu tunaheshimu.
wavumilie kwa haya, wavumilie na sisi tuongee juu yake na tukatae hii kitu mpaka mwisho. Kura zinaenda na zinakuja, na hivi karibuni tutaelekea huko, na tukiendelea na mtindo wa aina hii tutakuwa na kura ambayo zitakuwa mbaya sana. Kwa hivyo tunakataa hii na tumeikataa kabisa. Mambo haya yakiendelea, hatuna njia nyingine, hatuwezi kutukana mtu, hatuwezi kupiga mtu, lakini tutawaambia serikali ya kwamba haya mambo tumeyakataa kama Wakisii, kama jamii ya Wakisii tumeyakataa, na watafute mbinu zao, wajue jinsi ya kuzuia mambo kama haya mapema hivi. Lakini nimesema na nitarudia, haya sio yetu. Hii sio tabia ya Mkisii. Nimeshuhudia pesa zinapeanwa mahali mbalimbali, lakini zikipeanwa zinapeanwa mpaka watoto ya shule, watoto ya primary. Maiga hiyo mujumbe onyari bali masaba kora libuna ne agochikurie kiruki bugabana aze county ya Kisii nigobona abantu besokira kurwa sensemeya aho abarai aho anene bari ochikurie kiruki bochumba sensemeyo uyo kurie kiruki kigwetera asekia magyo DM laban joya nigobona nyandika kubori abamenyi bensemeyo banyara bakumunyura asentunde igakurengana nigaririe kiruki kyase chintunde se dokunire taragikira bono nigabata gosemere buna ne achiko gikira asebega teberuna bamenya butiga bara mweti sensemeyo bachorio boke wetera sekia magyo DM ilinde bachikomwa igeruge kyo ucyasa matukare bosyo annechi tariki kyando mutije gatano gatatu umwaka oyuga iri anyaraka koleta magendero asensemeyo korengana nere bali baminto mangana na mange tubwate chipara chito chiteneine chitarakorukene nore chibesa cyabira allocated by the national budget ngonko basabanga kamoranje mo kongekiruge kiga that will be my first priority ngo ikororo nyara ko bankorwanirira chibesa chibe kuororo na ko ba release chikorere chirosi chipara chito pale korukoru ibacho paka mate kyamo kamende goenda paka mwembe nende korukoru nyantura ko paka rogoro ikorongo ekogenda paka kenyanya nende gochara masha echo kubwatara ne para ya masimba gaiga ekende no kubwatia abana baito bagosoma skulu na bacho gokora matemu bagweta nimba echibasa ali nende banyako bakogendera masomo abo na abandi bali baikire chisukuru bako reform 4 nimba segete bagende chi university abandi batwale chi skill chi okwerwanirira sobogi mu buiga kende no bomo no bwanje ninkoragia sabantu baminto titorwana. Let us have peaceful elections. Tochora bara ibaito ngora. Na abatokoli kichikura ntobase gutwara chindamwa mu mono. Ekiroge kino monto ya moko enda kugisarasi. Ulinya sara beko koboko kwaye. Unando chenganya sana bacho kumbekero kobokera ondie yiga. Twanchira na matokeo. Nandi ankyo kandi na ina bucha gokenyora. Na arabori kuruma yantali konyora. Na kana bonko ira nate yo nyali ba mintonga mbia mono. Ekina kingo baga. Na mono na abana baito bacho gokora matemu guchakire weekend. Na baga ne iri amayanya saba ibirengera libikanyegete elindo banyako bakuinyora mangana alionsi. Bago chikoba bakulikasa matemu aje nabantu ase muchujo naro nabonko baganilinga chinga kichenda toko chora bara ibaito buya elinde tonyara ko batogotwara abantu bacho gotokorama gendero guchimutugari nacho Dr. Chweya nabore kero ke bochubo banyali bali masabe n'intunda ya gatatu kamuranje ngo basora abantu abasai anene bali ba boda boda nigo bona banyale bagokana banasiasa bali bakubatumia senjera embe asibe ko baba boli abanasiasa buna babalire chira baguchikirani aneka yarakane buna nigo bagujibebwa ekero baba bakira abanasiasa chikura nigo bona bamurabu go saba saba boda boda banyale bagote buna abaraya bange mbara kora magendro ali balirete abana inchi chira kodende nigo bagujibeba asibate buna no goserwa na kweirire okorekana na magenda go chatene na sorongo rwagusi samari tangu ku Dennis oyo mako ngere junction ya Geteri omugandi we boda boda wono mna ntutore gato campaign abara ya baito mna toko ba campaign liga toka nithinga kibara ile chikura ori ora ile ori torachora ile ngano ene binto rende bya chiro chumi tuna ya nchukire ga para chio kanjiro osiri achiko baga torose no ne para na mafuta ya aturusira amura bakas boda boda aturire account endurende to babanto tubwenere upena donjoka kane byo smart umwana boda boda abarai abange bachire bagutungaina batosera yeikiranga riba ire chikura mbali ko tuikange timatinge beseri bagotosera nero bagoni barairania batungaina magenderero bagani bairania besa yabo bamanya gocha tokora muna tutagetika baadaye oni eta kire ko muntu to amoire chikura tu amochorire nandika achiro atusabire
twairure twamoire buna lirito kwanire igoro yebirengerero byamagenda abarai be byama ao nigo bono basemiwe na gosegetwa na bachikwa basubati mapakaisaine anena sobochorio boke bwe byama kolengana no musubati gosumo gumende bubwe county ya Murang'a Sabina Chege ibona nyaleka gotebuna basubati nigo babwato banyi boisaina sabarai asuborai na ndigo nere byapa egwa mapakane byama ao ina barubanyare bakuriye birogo ao inde banyare bakogendia sinsi ito ya Kenya Sabina Chege bago nigo banyare bakomenta buna murayi onde bwenzi uri okuriye kirokyo president usekera kirogo ekene yensi ya Kenya aise ko choro musubati une running mate yae gusoma konyoe nigara konyora chikiro chinyinge mono. It is important that the women would go for the political seats. We know women, they have a mother, or they know how to nurture. And so we know a mother, when she's dividing something, even for her children, it is important that she's able to divide everything equally to her children, to the husband, and to the society. So I want to say that I really and fully would urge our political parties, where we have strong women, let's give them direct nominations. Where we are able to support women, even financially, it is important. It is also important even for the Ministry of Interior to protect harassment against women, because it is important that women are given an equal opportunity. And I'm very sure that the presidential candidate who will select a woman as a deputy president, that is going to be maybe an upper advantage, because women of Kenya sometimes shy away from participating in politics. We are the majority, and I am very sure that if women come together, we can be able to make many changes in this nation. We are at a very unique moment as a nation, where we are not looking at where somebody has come from, but we look at the works that somebody has done. And I want to really thank the Ministry of Gender through Professor Kobia, through His Excellency the President, C.S. Shebesh, for saying that even if these women are old, we will not wait for them to come to Nairobi. We as a people of Murang'a, we are privileged for the ministry to come and honor Dr. Ida in Kandara, Ngara Ward, and we are very grateful that they have seen her work and they have awarded her in due time when she's alive. They have given her the flowers when she's alive, and she can be able to see that people really appreciate the work that she has done. The president, by the way, has been one of the leaders who has shown in his cabinet he has 50-50 in terms of cabinet secretaries who are women and in senior positions. So if there's a presidential candidate who is not considering a woman either to be his running mate or to be in a senior vantage point in his campaign, then he's actually letting the campaign down and the women of Kenya down. We are targeting about 7, and I have them even by name. Ekiombe kyo jone chimbebe ABC ni gobon Kenya rige kubori wagitige kwanjireria anene kero bana siasa banyare ba kwana chinkwana kiranya chikuturonyo marembe gusiranya chikoreto bututukano asense yitu ya Kenya one kiombe kyo ni Kenya rige kubori wa Kenya rige kumurangiri mo konyi bumurai bwense Dr. William Ruto aikasi kiombe kiri kwerera nararia ria manyete igoro yo boibi wechikura chumwako yoga ni gagoja maiga yumurai Ruto gosomo konyi bumurai bwense gukwana asense ya America buna chikura chikagere kuiwa asomwako yoga ni gobono umugumende bwe county ya Nairobi Pasalis anyade Esther Pasalis anyarega kuboria kiombe kyo kumurangalia eliruto anyare kwerera ninki amanyetigoro yobo ibwechikura kumwako yoga. Alafu tunaenda kwa Amerika na tunasema elections zitaibiwa. Chebukati amka, kama elections zitaibiwa wewe ndio uko na shida. Tunataka kujua shida yako iko wapi. Tunataka kuamini ile pesa yote tumekupatia bunge utafanya free, fair, credible elections. Vile uliita Sabina Chege, ile alisema elections were stolen in 2017, nataka uite William Ruto kwa ofisi yako umwambie kueleze vile elections itakuwa inaibwa. Wewe uliita Sabina Chege, ita William Ruto. Asichinga geje ni gobone kiombe kyo IBC uze kiombe kyo bachoria mone chimbe IBC gwetera asomunya kirobo bwo furaje bukate nyareka korari na batebuna chigura ni gojigo jigwa kwa senjera yo bwasyo kuno marembe umwako yo igaboigo nigatebuna bali mangana ayu agukwaneka buna chikura nchiko ibu baranya manya kodende ni gobacha kirobo tuki kwenda kya lingane elio ngakigendete gukwanwa imena isiko yense ya Kenya boigo nigatebuna ni gobali kiroko kwatana nebyombe byoburaria mensi ya Kenya kitenene na Kenya Union of Journalism amo nekelia yekiombe Editors Guild ilikwenda kibuna obwasyo kuno bosiborengo jiburu kwenda kiwa karo chikura chigwa kwa jumwa koyo. We are fully prepared for elections, and the purpose of say the MOU today is to ensure transparency, especially in the area of
results announcement. We are saying the media will report results at the polling stations. The results will be reported at the constituency tallying centers. Asijinga gejejo nigo muraiwe kiama gia uda baigo yoro makonyi muraiwe nse Dr. William Ruto agendera ni taro ya gusagendera akwenda ni chingwana cha yasinse ya America ekerate auna chikura nigo jira jokoreka sinjira yo bweno bwasyo ku anenekero bali bakwamerana barabaranye bagwanjira na machibu yo bacholi oboiga baigo nigira libaga lya bene na bali na barabu buno muraiwe kiama Kenis Musani Mudavadi amo no muraiwe na baraibande abanyara bagote abuna gosipanyara bagotogi bali bameta chisco na sogosira ujumi yense ya Kenya. We will do our part to ensure that we have free, fair and peaceful elections. We will have peaceful elections if our friends commit that they will accept the results and the outcome of the elections and accept the will of the people of Kenya to prevail. You guys, thank you, because in the middle of this crisis, when the economy is having its pressures, yes, we need the infrastructure, we need everything, but without pesa mfukoni, na chakula kwa meza, na mtoto kwa shule, na dawa hospitali, na gas ya kupika kwa bei nafuu, then we are not doing well. I think if we are going to take seriously the contribution, the resources you people are presenting in the next regime, because we will be majority, we will have the president, but we'll have majority in both houses, I think we need to establish a committee of parliament that is diaspora-only committee. The diaspora has been the largest contributor to our foreign exchange reserves and the progress, the economic progress of our country. I am so aware, and our team is so clear on the kind of engagement and the level of engagement that is required for us to tap into the huge resource that exists in our diaspora. Ekiama kia ODM ekikere inse yeria buli lia smiro moja ni roli tukurero kia kora umusangano ya se kaunti ya Machakos ekirokera wa numuraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga asere Raila Amolo Odinga airali bagalia bena wea kereko kuna kubolia bakamba bonzi ozwa aseri ya buli lia smio ilikwenda kibuna maunjiro lingo kwa kanara sense ito ya Kenya boigo niko bairali bagalia bena kama mojo mokonyi bumuraiwe nse Dr. William Ruto asoko gendera gosa soko gendera kumochenze ya Kenya nina soba joli wanene bumwako yoga niko bata ya Ruto tataki ilikwenda Cisco na uchaguzi nse ya Kenya Elieta. You cannot be in an office for 10 years kama naibu wa rais, mambo yakipangwa yuko pale, mkopo kichukuliwa yuko pale, unapotea alafu unarudi baada ya miaka 10 na wilbaro. Inawezekana hiyo? Mimi nataka niwaambie vijana, serikali ya Raila Odinga na mimi nimeifuata kwa makini. Raila Odinga anasema anataka ushirikiano. Ndio maana mimi nimeingia hapo. Mimi nimetembea taifa lote ndugu zangu wa Machakos na nimeona dalili. Na nataka niwaambie, nimeona nini? Dalili. Tarehe 9 mwezi wa 8 saa 5 usiku, rais wa 5 atakuwa Raila Amolo Odinga. Tumekubaliana hapo. Hebu nionyesheni kwa mkono namna hii Wakamba ameamua. Asanteni. Mumeona jamaa amesafiri, ameenda Amerika, ameenda kulia kwa wazungu, ati analia baba mzungu, watu wataka kuiba kura yangu, sijui. Hakuna kitu mzungu anaweza saidia wewe naye. Rudi hapa Machakos, kura iko hapa Machakos. Si namna hiyo? Ati anaambia wazungu ya kwamba kuna corruption Kenya, ati kuna wizi, na wajui wazungu wako na historia yake. Sasa ile amesema ati kuna corruption Kenya. Mzungu ameanza kuvaa miwani, anauliza naona Ruto ama naona mtu mwingine? Hii mtu anaongea juu ya corruption ni nani? Simuliona TV? Jana anasema ati anaenda huko State House.
Sio State House, ile nyumba ya huko wazungu inaitwa nini? White House. Ati anaenda White House. Leo nilipofika hapa Machakos na nikaona White House, nikauliza Gavana Mutua, kwa nini kutumia pin huyu mtu akuja hapa tu akunywe chai? White House iko hapa Machakos. Jamaa anatoa ahadi leo na kesho na nini, hawezi mambo haina maana. Wanako alisema ati kila mwaka watatoa kazi 1,000,000 kwa vijana. Hiyo kazi mliona hiyo 1,000,000? Sasa anaahidi 4,000,000. Anasema sasa anaanza kwa chini kwa nyuma, ati bottoms up. Atifungua huko chini huko nyuma ndio nione. Ndio hiyo. Ahadi yake ni kama kunyamba kwa punda. Haina maana, sio? Sisi tumesema ati sisi tutahakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Chigo kaisato ninjiko kumanya yuamo na manga nebna siasa gendete kwataka ninjiko kumanyinga ki Kenya Kwanza ngai ya lengiri tukurarero kwego ninjiko kumanyinga kyomo yigo yogendra sensema ya Machakos yakarega wana ya Machakos ari mutua anyaraga ko tebya aba Kenya kuna ruto ta chete na wana boda boda usiwa mama mboga sense ya America hayo na mange ngojiko kumanjiwe ga chinsa isato chiabona botko ngote tosuka gendra gutubwatia asense meri mtanda na bogotonyara Ndizi TV News asense meri ya Facebook na bogotonyara Ndizi TV News kwega asense ya YouTube na bogotonyara Ndizi TV News kwega na bogoto tweet @Ndizi TV News karangari kyao ni gotokerendikira itagika kirenza kwetera se namba eyerese skin ya ngo saberonya ko twaro morogo bomuya nekrenda tukuriria na nditugwa kirambia mono karogwachora kuriria Ndizi TV News nere TV yao yomugusi ya chire mpaka hero yao igogendera kurigeria miroberi yetu emiya anekoro tugukutika samatera yokomotogi nyasaye injiri tare na Brighton Makoli oyo renga sensemeri yomurubu imanyirerio nigakorokwa Joshua Auta. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji kaunti chito etanaine.